guys, this is Untouchable Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook, Untouchable Mama page. You can also see me on Untouchable Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Ogion bagion wo ekia ma ra yo bo wo agwaligere kian oya de ofie nu de united na nu na wo wa gbon e di mo finu bi otobo no ki go bazu wari ma bege o menwe do temo tamawe no de nia una iwo mu de yo wa owo kun we ma ti ho ni da no wo na no na lo organic cream no dan of woku when a organic cream. A fracky to tell one a matan or ma wewe, don't he wewu, or ya walking wewu. And I'll do temata wa we to a dog glass. I'll temata my to a dog glass. Una ladia. I know no ma o waking wedgie. A bokpan when I at in here. No, it was no. Ihe ma ya nwa mebe gwa bi we ya nwu poke ho amagwo ni aguge no zolo aguge but egbugwo na pa una ye gbewe ki ogun ba migo una ye bobizwa ki ogun ba migo aso we bobizwa bi omo ni no gu wo we soke ogun ba eyen yari kin edi mo finu Idahosa Uba kuna ye gbe yunu na fa gbo a ove na gbon ni we ohun ya no so won ya o ki wa gbon we video na ya kala dian ito a Douglas boka mo we record we larger the way video we o jera video e oge no na mo we record we la dian ni adoka we imara o wi mara wazi gbe owo no kati ezo o winezo abuma woritedu no kati ezo winezo a government na ya pressure wa with Nigeria ni mama gwalo kere ni ya adi uwede tu won weda me yebe wo ya mu ne teme di mofi la wo za bomu yan even no worry on wonu ke wo book ya we o unu ego ya to re airport we na o we are the address wa we la dia wa to re airport we na ito on Douglas my wo go no the ticket we no wo go o it take win na re no arrest me address wa we ni hi wa mu taxi airport di to on Douglas we lele we de we no lele we ade o to on Douglas are on like taxi to that wa me on wa me on waniji edi mofi wa sun wedene woro wa sun wedene woro wa imedi nwina nania ipa no we nana ladianu da azuo ebo biswa wonu ya nwina oruon wa ga gioma hun unero agioma ya o ebo biswa gioma wonu ya nwina we wigere oja oji igere ni ohia gbo igere ni ma be mi go re disgrace go emigo ori disgrace go e bobisu awunu ya nwina wigere oja oji ma be kini o ame na egbo oviju gbe we sun pogia una ya kiende na no migo una wene na ro migo ri ani ewa ba mi omari gogwe omara wogi omadu oju no da ovije wa hin umamu aya ma gbon we ege no aya ma gbon igbofo na lawe gbe asidige na sigwe digien no na dokie ogion pawe dene na no dokie ogien wo e di mofi Idahosa no wi otobo no ki go bazu ware ni ra yin yi go bazu wa wi obu dan obi obuse
isakpana onware jiju ohun ijue no mago akoko eni era emiame ijue ya ge ijue yige emi wana muira era na so ameme era gi meme kia ukpe motigeju na gbebe ki go basuwa woda aje gbewe giwe we wa wo we ya ge otun no dionia awe na you know akwa you know e pious amane so mo ni gwa kan do because we karo we etima we ku we gwalo to ti me here di mo feel that also no we otobo no ki gwa wazu wari ere no go ni so maria we go ni san iye me ga nu il mi en wula ti na ko tania abi no we no de me ga ni am a video ni e go tano we come to a dog we come umenwa no do tema tamawe do mani we ma wo egui ona ibere mata no do tema agbon we un don riwewu e di mo finu Idahosa wo dia wo na iladian wo mo dide yowa o mo dide yowa unu mo ko ni ebie o mene o mea unu mo kan ebie e di mo fi so ke no mo ebie o mene e obie nu dano wo na fofo ani ni alo organic cream e we na wo ko ni dian owo we ma ba tu zuwa di mo fi uzuwa wakawe ya gie go marry ogiwe marry ne ni agwa we di do we marry o asun we di mo fi no o gele me nwa konwe era me wa abi omo ne me nwa iyo gi abie era we na ya bie ozuo ari bioji oji no re live video nu we si hiana oje me nwa se we oje me nwa se we oje me gwa agwa se we du man nu mami no tamo ya tamo edimofi hun ne bobiso agewe yi no ya gewe hun ni a o wo afie ho ibobiso awunu ya nwina o wigere ojaoji hun ne oru wa gi o ma he oru wa ga ge opia nyeri opunu opia la ge yeri opunu opia ni ma o ma mu igbagbon ori ti ori bo dewe wa le mi awu ebo bisola la di kebekewu ona do kama ewe edimofi ni Idahosa ya nwina egere ojaoji winwu na gwewuna ma be ke ni tuwasi weri na iye wetu we alesi to aru de itu Douglas we alesi aru de no ma we mo gba we igbo funa lawe gbe wa mi no mo faniju nu da we kie una ya kie iweze eziti shas house ezena mo we pa we se ti aro tornado we se ti aro because un dan ori awokin we aye gbu we gi mewa o we aye gbu we gi me o gi on power ki o gi on power ki wari na we ki wari avi e ma me na ya pe igbere o ma me na mi go ta era no mi go we isoke na ka mo we uhi ongi oba ni e gi agi pe hey dimofi wo yi ta agbon webu de te ko gele mu we dimofi no Idahosa do o me we wonu jeni Germany otun lose election e character was here no na lose election ni unyi me no agbon begi we mi na agbon mi we mi what we me la government my so we ropa agbon kale lotun e ma ba onyi me no popa mi opiapa mi we peti uge na onyi me no popa mi emi ni ma eyan wa agbon owo egbe ma fe ma yare wanani ya agbon ya gi ma onyi me ni ya mi ma mi aya gi o wa o so na mi popa ijo gi opiapa we platform me efe na la pe ani gbe ko su onyi me na mi emi wa gbon aya gi o wa ma be gu we ni ya we wa wotu rewebu wotu ri okwu wa titi mo wa e mo nu we ri okwu we bie we webu e government size wo bugwe e no keke no gu wa no ti social media me na pa e government si anu wa ga we video wa ti social media me wa ka enu tie social media me enu tie we wu won agboje
Over can you beg anywhere? Or maybe either not being now, or maybe no. Or say no, not with social media or maybe. Walk when you're everywhere. My beg you when you Venera ma video ma cookwe. Ya wa ge we gbeso na money arewa. Wa che bonira video. Wa nwe kakan. E only when you wa go we when he anyi. Here we train up a child, we the child will grow up. Or the ma we of you when in here. No we Germany ni. O mo piano. O keni aru enwa. Because here na do yoko ni gbomo we ri o. When we go Bobby Zuaru, I will be on it. If we try to turn any. Eddie Murphy. Wow, go. A Bobby Swanu young winner. Or why your bow or Sienu Gina. Or why your bow or Sienu Gina. My bag moe. If you don't watch a bonny Bobby Zua. Old men work when the final away. Only make a gualoke if it particular video make a gualoke daddy mammy. Eh, mammy. They're another one of say the gume. If video ni come here, they not pay any yet baby no day. Need to tell me no in Wawa. Need to be one agbon, a buma wear. Emma Yikawe. Emma not to wear pa, a boy of your yigby. Oh, your ba, a working. Wa soon. You say que no la moto no we na very winner. Ake ki da get. Ige ki da get. No ya ri wa yi. Ako yi. Ni cross go boni amu ja yi han re. Isi winner no iri winner we na ya. We rogwa ige ki da get no ya ri wa yi. We wa titi winner bega titi. Atiti me be 6 months in the world when passport. Audio ovijuwe. We no ekwe baba say. We ne kwe dik baso ye winner. Itu time akaya. Otu ye winner, we ne kwe baba say. Owo ko John we wo kan. No vi oni no dio. Ona age we ginu ebeti wu ye. A new tea that to be your honey or 20 year winner or why you winner guana we gualigere any go to a Douglas anyway. The music in your disturb you. When we ubegere we kina arina dane we na di na dana ehwe amu mutu a Douglas when I ladian u he do ka we mamara o we ma we rai o we ma ye school igwa tibe but ebe nu wa gbegi mu mi we zone 5 me mu e ladian magbon lo de ni ati mi na gbon yiwa e video nu wa mu ari BS we aka wo jihin we security purpose igwalo security agents was it be ma we me yo wa ya yo wa pon me yo wa ya yo wa ya ga to the airport gi mu ne police e wo ni yan we wanted here be Nigeria declare we wanted they are this one so agwe ya we na da asie na oni gi otitu Douglas yi oni gi Douglas or ti no di ohun ni ge we no ya ha mi Douglas no de we no wa de gbe ya ka pe video ni ori BS wa de gbe ya pe yi itu Douglas ori gun ayo eni opiano pa gun yi itu Douglas ori ka mi ya wetin e ba ma ori itu Douglas ori ta wetin e ba ma ori e ma opiano kidogun very real ara si adiade asiun tu Douglas e mai das when when wa ezona gabe o gabe yori
obelovie oga yore obelovie oga be yore obelovie igi we magbon iwe ni ka bo gi we magbon iwe ni ka bo gi we magbon unyiwe no keke ni mie wo bowe unyiwe ko no ro wodo ne ro wodo ewe iwe ni ka bo gi we magbon ovie do sese isi ehin ohun ehin iṣẹ́ tí mi ebe evie wo me yan we mi dan igi yan magbon ime we mi ka bo gi we magbon na gbon ma en iṣẹ́ apo boju eniyan iṣẹ́ apo boju abi gbe agia na no do gbegbe agia we wo ne ri yan makoko yan apo boju e o ta hole Thomas Douglas una boedi mo fi no yo bania wana ipa wana akro nice wana wojihi wana mu ya BS wana mu ya ke adolo court wa security agent mu ya gwale prophet Atiti hian oni ma yewe suwania una wi pania una ari egwa uwe se gwa edimufi wakiari EBS wakiari egwa wa EBS waso ne bebe EBS o wagi se gwania wa ma isu ne mewe ni adi ikin meham wo na sile gbe ari enihin ken meham wana sile gbe ari enihin na avio boye boba na ven wagi se wa wana ri ni meyin wana ikpani wana gari okada wana be mu ari okada mewe edo to bo wayi mewo edo we eto abo wayi mewe dafi to edo bo wayi wana le ligwe no lega dokia wagwale kini wana defend egbo wa kini wana defend egbo wa kini wana defend egbo wa e cut ring road wani was a woman myself a cut ring road wana mo le ligwe ya yan ori ma we wayo waye ori ma we kini tuan e police ni tuan lo no re bribe wo boy a huli ya bi nguna be ya se awe police na no mudi azona na we apio na ta huli ya bi nguna iya bere mata ya uwe ipe ya wa na awe police ni ane ya ta de ba we judge ni ane ya ta eta ki ane mota mi awe ne ya ta me wa mi owo ko pia ni wa me wo do ke no sense ina do ha magbon adolo new generation dollar gbo yi nu do code di mo fina we odero be nana you we ven bo e di mo fi e de na ku we la de no ku yo ba awo ami mi sinu awe mi so awo ami mi dan awe no ewe mi dan we na beg mi dan ya e di mo fi ase no water o unu gba wo kun gbe gba pasugbe ayo de ticket ye Nigeria ya bi o te de ticket le lo pe ya bi o te unu gba woni opa no masuwe ya kawe Thomas Douglas opo ne won yin me no o masen we ya ka me temata mai opo ne respect owo kun gbe o respect we o ma de ticket pasu le lo pe apade o ya bi o te o ma de ticket mi ya mi Thomas Douglas o wa mi ya wo wa ami ya wo wa o wo kan ki do lajan do tawe ekitani dog ona ti gbe record gi Douglas nwe wo pe ani ta we mi ya no sunu a o kin so e abu won wo ogun a we mi ya no sunu a wo kin so e o kan ki do so ladian emi na wo ese o kan ki do so ladian we Douglas ekitanu mu yo wa o mu wo waria kama I will not solve that for Bobekun. Oku, o kan ya no sunu o emi ya no sunu. Ona yesu ladin. Di ewi ni metani we edeni aguwe ni agune na adi wa meni. Bo refu wo kan tie do makama we yemerati ni ari okofa do o kan na de gbe ya calculator na ye memory ogere o yere we Atiti matata iyo wana ugwe wa gina Thomas Douglas we gina maybe by now
Wa an wo pasoda fun ai ni. Wa an wo pasoda fun ai ni. E wa no mi wa ho ya fe. No mi wa ho. E dono sage o pe no mi o ho da pe keyboard ni. Kiri. E dono yo awelo dono sage la wa. E ro ga ji ana ko efo. Eri ya mi wa ho. Eri ya mi wa ho. O mo mi no ta we o ki ye bere mi no sunu we feature o kan na so lati. De we azu o ma u e di mo fi no bi da Idahosa no wi otobo. Wa we ma ji school we nwa. Itan me fi loju we me na tan o mo no me nwa no ya nwa. Wa se pe wa fi record bu ni me pe. E ti ri record kankan wa mi wa kun 30 violele gbe. Wa fi 30. I did not expect all this one from you. Iti awo pe ahun. We ri manaje. Ohunu to ava le de na. Mama do to va. We stand by our words. We stand by our words. In any way, to we matani mami agbon me. I stand by it. Oh, for me bi oku ni mi ari yo wa. Me mai kwe na yo do wi je fu. We o me ri oku na we agbe wan wiki wo do wi je. Me mai kwe fu. Ama wo bi ya do 12 wo me je o wi ye do gbe 2 weeks wo me mai kwe fu. Ama wo wa the ticket le lo pe ya. Iyan ya so an bi hotel. Agida dia we even me je na my fans. I can see one of my fans. Iyan lawe hotel. Ari le yan lawe hotel. Ari da dia yi. E di mo fu kan gbowo pe ya. E wa no dole wo yi. Iyan ma serve we. E wa na modion we na we wo yan ma serve we. Ori e magbon ya do gi we magbon. Ye gi we magbon ni. Eku gbe we. Uwu do la wa. Ime gi okpe ani magbon ma be bi na do ya gi eni ade no to wi ado record me. O ma mi record na ya pe video ni ka pe fo. Me ri gwan we live video wana do gi e. Ewre wa ya ogi ma be we na. E wa akole me wa ze oni ogun ba no. We ma be ozu oni eri atama me. Iwa o. Ya ze yo ya ri enwane no me nwa. Ino go to ni get di motima de ne. Ege yiro. Iye di motima de ne motu ni ala. Ma bo kwa no enegbe 4 o'clock ya pagbo we na 4 o'clock ya pagbo we na. Ina do huwe. Ina do brush, imari wa o. Ya sisi una 10 o'clock ikiri wa yi. Ikpa na we na ya agwale wa de. Agwali to Douglas no ri ogwe. Agwali to Douglas no ri ogwe. No ya ri wa yi. Akege kidaget. Ige kidaget. Oyo pe lazy. Social benefit oyo pe lazy, oyo ko lazy. Do man we. Ige kidaget o mu weri ana. Okay. Bluetooth in that dena na muye ona. Wa ibo kan egbava. O stopping wa ibo kan o stopping music. Wa de gbe ibo kan so anwin na. Iwe ni swa you way of ba. O music na de gbe so an pe. You understand the any. You understand the any. E di mo fi no with Idahosa. O yo to bo asu. No, I mean no ma o wa wekin we yan wo ri o wa se ni pe record ni pe mi po ma we ni pe ma mi po ma we no ma o wa amaya wan me no ma o wa amaya wan me ni za bo po na o me ni za bo po na nu ya ri do pe no pa ni a pe be na. Yare do pe no pa ni ape be na. Ope ni stone less kan ma we
umeme e mama yayi okpe ni stole sita e stole sama jo ha mi ma o imi anu e ube stole si imi anu e o wi soke nu dan esuku ni esugi adi agbon numu yo wa esun ogi soke adi agbon igbe agi abi o igbe agi abi soke numu yo wa adagbon we e gaje mi ni aisoke awe no do mu weri agi ajagbon no do mu weri ya and in succeed for nene ma mi no time o octamira no mi go wogi on ba wo kin forever awari ku yo wa yan wo ku ogbo ma wo si yan wa o be stainless amajo da imi an o imi anagbon o imi orun gbe kan wege no wo nu na inu e owo na yi ne no e mo bogbo e gbe soke o meme inu gbe o meme we we kin gbe da ala li me tak me Oma agesen ege boy ni ala moto ni ti wa yi imu po esi gbe ya ro le la moto pase po ayi ibi edo no go me wa ya to yin ogu wa ya isu wa be na de gbe na maka bogo me edimofi ibu ede wa wi to Douglas ibu ede wa wi to Douglas me wa kare social media ma me ki ari wa me wa kare social media opo ni me gijo wa ezo na hian sun abi before me kejo wa e go me dictator me iyan kiwe iyan gbe bi yan dogbo iyo ni si ayi ya agi to Douglas ma gbon ya agi e ma gbon na gbon gba yi o ki agba enu ko gba yi ime hamu we na make you wa okpugbegi no ya agi to Douglas no gugu ni gbe aga no gugu nu e ma ge gbe no kami no gwale wi bie ka kian no ya no ye ki ato la vie owe dono sa ge wi okan no wo ya wo do wi okan ni ede iPhone no wi yin no re jemi wi ye fari jemi ede mu phone ni ya ni ni ya la wo bu ye de phone ye gian there ni ya on da phone ni phone ya la de ye de phone na da phone we ya surprise of da phone birthday there ami mi no ko ya pon mi kia ami mi no ko ya gwale kia gbenu we na ori ma wo wo ja o ke we wo di mo finu Idahosa ori ma wo dan ke we wo asun wo no asun wo na